ke ba kgutla ba ile 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 ka moya ba kgutla ka moya ba kgutla ba ile ka moya ba kgutla ka moya ba kgutla ba ile ke 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 ba kgutla ba ile ka moya 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 ba kgutla ba ile ke 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 ba kgutla ba ile ka moya 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 ba kgutla kgwedi ya leshome monse fedileng 2021 seboko se sekalo kgaitsedi ya ka e ngwelehetsa re kgaitsedi ya ka o ka tseba hantle ha Thabang ya ikopo se le mofu ka re wewe hobaneng a re nthetsa etseng ka mona ke se le mofu ke utlwa ke sa tsebe hore na lefatshe le etsang ka nna ke tlo etsa jwang ka ngwanena ya bitswang re Thabileng Ntata e se le mofu kgaitsedi ya ka o tseba tshware sa hao e se le mofu kare etsa pontsho ya sefapano kare lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang ho etsahalang hodima lefatshe a re kgaitsedi ya ka go ile ka mangwele fatshe re a rapela re ile ra hlaselwa morena champanyela ya o e tsebang tshware sa hao ile a bitswa ta phalletseng kganthe banna gore ke utlwa ke sa tsebe gore na hobaneng re keba re ile re tlohelle ke sa setse shopong mma ke thabile a tapa fatshe kgaitsedi ya ka re kgaitsedi ya ka ke kala o bona gore lefatshe le ka mokgwa ona ya ba ke ho yena ebe hobaneng tshware sena sa ka moshana a theohang mokgotlong Thabeng mola hara Folatsane a re Thabang dipata e se le mofu o tlontse kgaitsedi ya ka ebe wa e tseba taba ya sehloha ka lo ntata re Thabile yona we kgaitsedi ya ka tshware sena sa ka ke sena se siya lefatshe ka horeng lebohang ka re wewe kila ka phakalatsa matsoho ka rapela o ba ke ga dipuna terekare ntate modimo a posidile mma re Thabile motlokwa ye motle eno le yana nkwe a re kgaitsedi ya ka kutlwa ka ke fofa sebakeng hobaneng bokgopo bo bokana bo hodima lefatshe ke nne ke le utlwe lefu ha e le lena kutlwa ke le tshaba hore be monna yena wa ka o ka nsiya re le hodima lefatshe re ntse re bokatatela bophelo